Vane gjyra e radhës na sjell transfert me besën e dobërdollit, jemi në sërit mirë në kampionat dhe skuadra si duhet vazhdimsi. Është gati për të përgjigjur ekipi në atë që pritet? Па најпрво може да кажем дека атмосферата кај нас е супер, одлична. Работиме добро, оваа недела се спремаме за Беса. Знаеме дека играме со квалитетна екипа, но нашата цел е да одиме таму и да се бориме и да освоиме 3 бода, да го задржиме тоа прво место, разликата е 4 бода од Силекс, ако може и да ја зголемиме и се надеваме на поголем резултат. Mendon që është pozitive për skuadrën në këtë fazë vendimtare që më shumë lojtarë hyjnë në formë. Ka patur ndeshje që realisht ke shkëlqyer ti, por në ndeshje kur ndoshta ka munguar asistimi apo loja vjen del dikush tjetër në shprehje, tash kemi Latifin, shënon Tamba, shënon Fitoni, Besarti, jeni gjithë në formë, kur nuk shënon ju, shënon edhe Al Hasan apo të tjerët, shumë gola nga Florent Ramadani, i ndihmon kjo skuadrës. Па секој од играчите знае што треба да прави. Кога на некој не му оди нормално, кога некој влегува од клупа, сака да даде максимум, да даде придонес, да даде гол за победа, секој е желен за таа шампионска титула. Тоа го покажавме на претходните утакмици. Видовме дека играчи од клупа кои влегува дадоа голем придонес и на секој му е желба да постигне гол, да кажем, и најбитно што е од седа победи тимот. Pas dy ndeshjeve si vendas që kemi luajtur pa praninë e publikut, nesër do të jetë në Gostivar një ndeshje me praninë e publikut. Është kjo një motiv shtesë sepse vërtet nuk të jep atë ndjenjen tamam reale të një ndeshje kampionale kur luan me tribuna të zbrazura. Па секако нормално без публика кога играш не е исто и кога има публика, тоа ќе ни биде мотив плюс што ќе има навивачи од наша страна што ќе дојдат во Гостивар. Се надеваме дека ќе дојдат во поголем број да не бодрат и најбитно од се е да ги зарадуваме и да победиме.